gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye mama urwa Gasabo TV ikugezaho tuje muri kakanya dusangira amakuru aba yanditswe ku bitangazamakuru bitandukanye twareba mu Rwanda uko bimeze, twareba mu karere u Rwanda ruherereyemo, ndetse tukambutsa amaso Afrika tukareba mu mahanga ibiri ko havugwa. Ngende shimwe honore mugiye kubana reka turebe mu Rwanda ibyo turaza kwibandaho. Nabonye u Rwanda rugiye kugira uruganda ruteranya imodoka z'amashanyarazi, ni ibijyanye n'ibikorwa turimo byo gukoresha imodoka z'amashanyarazi kurusha izikenera essence muri ibi bihe turimo. Perezida Paul Kagame akaba yakiriye Yu uyobora sosiyete y'ishoramari rya Rich Resources International Investment. Uyu rero akaba hari perezida n'umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya Cherry Holding yo mu Bushinwa, izadufasha kugera kuri ibi bikorwa. Turaza kureba mu karere u Rwanda ruherereyemo. General Makenga yasoje amahugurwa y'abayobozi mu bice bigenzurwa na AFCM 23. Pretoria, Perezida Ramaphosa yahagaritse umukuru w'igipolisi ukurikiranyweho ruswa. Turaza kureba kandi ku Rwanda na DRC byongeye guhurira ku meza y'ibiganiro i Washington. Turaza kureba Tibor Nagy, uyu akaba yasabye ko abanyekongo b'abatutsi barenganurwa hariya muri Kongo. Mu mahanga ya kure turaza kureba iby'agahenge hagati ya Israel na Hezbollah, ndetse tunarebe ku ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati. Perezida Donald Trump yavuze ko atazarasa Iran akoresheje intwaro za kirimbuzi. Reka tuyarambure duhere ku ruganda ruteranya imodoka z'amashanyarazi mu Rwanda. Ni ibiganiro Perezida Paul Kagame yakiriye Yu uyobora sosiyete y'ishoramari ya Rich Resources International Investment, Vice Perezida n'umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya Cherry Holding, zombi zo mu Bushinwa n'itsinda bari kumwe mu ruzinduko mu Rwanda. Umukuru w'igihugu yakiriye Yu ku gicamunsi cya tariki 23 Mata 2026 muri ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro ryabitangaje. Mu itangazo Village Urugwiro yashyize hanze rigira riti ibiganiro bagiranye byibanze ku mahirwe ashoboka yo gushora imari, harimo no gushinga uruganda rwo guteranya imodoka zikoresha amashanyarazi mu Rwanda, bijyanye na gahunda y'igihugu yo guteza imbere inganda no gukoresha ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi. Cherry Holding Group ni ikigo gikomeye cy'ubucuruzi cyo mu Bushinwa gikora imodoka, cyohereza ku masoko hatandukanye ku isi, kikagira n'ibindi bikorwa by'ikoranabuhanga. Imibare iheruka gutangazwa muri Werurwe 2026 igaragaza ko iki kigo cyacuruje imodoka 240,678, bigaragaza kwiyongera kwa 12.1% ugereranyije n'uko ukwezi mu mwaka wari wabanje. Iyi sosiyete ikora imodoka z'ubwoko bwinshi igamije kwigarurira isoko ryo mu bice bitandukanye by'isi, harimo imodoka za Exceed, iza Ikari zikoresha amashanyarazi, zikaba zikorwa zigenewe urubyiruko n'izindi. Kuva muri 2020 leta y'u Rwanda yatangije gahunda yo kwinjiza cyane imodoka zikoresha amashanyarazi mu rwego rwo kurwanya imyuka ihumanya ikirere ndetse no kugabanya ingano ibikomoka kuri lisansi ibihugu gikoresha cyane, mu gihe igiciro cyabyo gitumbagira kubera ibibazo by'intambara hirya no hino ku isi. Imibare igaragaza ko 43% by'imodoka zinjira mu gihugu ari zikoresha lisansi n'amashanyarazi hybrid. Aho mu mwaka wa 2024 imodoka z'amashanyarazi gusa zari 512, mu gihe hiyongereyeho izikoresha amashanyarazi na lisansi ziba 7,172. Turacyari mu minsi ijana yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu karere ka Karongi. Inzibutso za jenoside yakorewe abatutsi zizahuzwa hasigare 9. Ubuyobozi bw'akarere ka Karongi bwatangaje ko gahunda yo guhuza inzibutso za jenoside yatangiye, ndetse ko hamaze guhuzwa inzibutso 2 muri 4 zigomba guhuzwa. Muri 2019 nibwo leta y'u Rwanda yatangije gahunda yo guhuza inzibutso za jenoside hagamijwe kubungabunga
amateka n'ibimenyetso bya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Perezida wa Ibuka akaba na perezida w'inama njyanama mu karere ka Karongi Ngarambe Vedaste avuga ko muri aka karere gahunda yo guhuza inzibutso za jenoside yakorewe abatutsi yatangiye. Mu nzibutso zimaze guhuzwa harimo rwa Murangara rwimuriwe mu rwa Mubuga n'urwari Bukiro rwimuriwe mu rwibutso rwa Nyange mu karere ka Ngororero. Ati gahunda irakomeje, dufite urwibutso rwa Gahunduguru ni mu murenge wa Ruganda ruzimukira mu rwibutso rwa Birambo mu murenge wa Gashari, hakaba n'urwibutso rwa Mukimba mu murenge wa Rugabano narwo ruzimukira mu rwibutso rwa Birambo. Umuyobozi busobanura ko impamvu izi nzibutso zitarahuzwa ari uko rwa Birambo rutaravugururwa, icyakora ngo rwarangije gukorerwa inyigo ku buryo ruzatangira kubakwa umwaka utaha. Umuyobozi w'akarere ka Karongi Muzungu Gerard yavuze ko mu nzibutso zizasigara harimo rwa Birambo, rwa Mubuga, rwa Ngoma, rwa Bisesero, rwa Gitesi, rwa Rubengera, rwa Gatwaro ndetse n'urwibutso ruherereye Homesenja rwa Saint Pierre n'urwa Nyamishaba. Ati dufite inzibutso zitarubakwa ku ikubitiro urwo dushaka gutangira umwaka utaha n'urwibutso rwa Birambo tuzimuriramo imibiri ishyinguye mu buryo butari bwiza mu rwibutso rwa Mukimba no mu rwibutso rwa Gahunduguru. Dufite urwibutso rwa Gitesi rutarubakwa ndetse rumeze nabi kurusha urwa Homesenja n'urwa Saint Pierre. Muzungu kuvuga ko buri mwaka ateganya kuzajya bubaka urwibutso rumwe ku buryo inzibutso zose zizakorwa neza kugira ngo zibumbatire imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi, ibimenyetso n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Muri 2022 ubuyobozi bw'akarere ka Karongi bwari bwatangaje ko muri gahunda yo guhuza inzibutso za jenoside hazasigara inzibutso 5 mu karere, ariko saje kwiyongeraho urwa Homesenja n'urwa Saint Pierre, urwa Nyamishaba n'urwa Gitesi ziba inzibutso 9. Ni nyuma yo gusuzuma umwihariko jenoside yakorewe abatutsi yakoranywe muri buri gace. Urwibutso rwa Nyamishaba rwatoranyije kuzasigara kubera ko rushyinguwemo imibiri myinshi yarohowe mu kiyaga cya Kivu, rukaba ruzajya rwifashishwa mu kwibuka abatutsi baroshywe muri iki kiyaga. Reka dukomeze n'andi makuru. Abakobwa urugo rwa se baruhinduye rogi yavuga bakamukubita. Uyu ni uwitwa Hakizimana Simon aratabaza ubuyobozi nyuma y'uko abakobwa be bafashe urugo rwe bakaruhindura aho bacyurira abagabo rogi, yataka bakamubwira ko ari imbwa igicucu ndetse bakamukubita. Uyu muturage avuga ko ibi atuye mu mudugudu w'Amahoro akagari ka Kamushenyi umurenge wa Kisaro ni mu karere ka Rulindo. Hakizimana Simon yabwiye ikinyamakuru TV1 ko abakobwa be bafashe urugo rwe bakarugira inzu yo gutereramo akabariro kuko bahacyurira abagabo bakaharara basakuza ijoro ryose bari gutera akabariro mu nzu. Umusaza avuga ko iyo avuze akubitwa cyangwa bakamukangisha ko yakuyemo inda y'umwe mu bakobwa be. Ati narapfuye nanga no kuvaho. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kisaro w'Amahoro Teresfor akaba yabwiye TV1 ko icyo kibazo hari ubwa mbere cyumvise, hasaba abaturage kwegera ubuyobozi agatanga icyo kibazo. Ati umuturage hazatwegere kuko wasanga yaragize ipfunwe kuko ari abana be cyane cyane b'abakobwa nkaho yatwegereye, ariko twifuza ko tukareba icyo twafatanya kubyikorwaho. Amakimbirane y'ababyeyi n'abana ni kimwe mu bibangamiye umuryango nyarwanda, ahanini ashingiye ku businzi, ubusambanyi ndetse n'imitungo. Turacyari mu kiganiro kigaruka ku byasohotse mu bitangazamakuru, aho turebera hamwe mu makuru agezweho mu Rwanda ari mu vugwa mu karere ndetse no mu mahanga ya kure. Reka twitse tugaruke tureba icyo mu karere banditse. Five Guy Trading Company tubafite ibikoresho by'akataraboneka byo mu rugo, mu mahoteli, za restaurant ndetse n'ibikenerwa n'abageni n'amacumbi. Ireme ryo hejuru, imiterere igezweho n'ibiciro byiza ibyo bituranga. Duhitemo uhindura isura y'aho utuye cyangwa se aho ukorera. Five Guy Trading Company dukora mu nyubako ya TCB iteganye na station SP ifatanye
kandi n'inyubako ya Centenary House muri ground floor umuryango wa 011A. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 31 86 96 cyangwa se 0788 57 0200. Tumaze kubikomozaho, reka amakuru yacu tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umugaba mukuru w'ingabo za FCM23 General Major Sultan Makenga kwa kane yayoboye umuhango ukomeye wo gusoza amahugurwa y'abayobozi mu nzego za politike n'ubuyobozi bw'ibanze yateguwe na FCM23. Ni mu rwego rwo gukomeza gahunda yo kuvugurura no kongera kubaka inzego za leta. Nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'uyu mutwe Lawrence Kanyuka, aya mahugurwa ari mu murongo udasubirwaho ugamije gushyiraho ubuyobozi bushya mu bice bigenzurwa nawo bushingiye ku miyoborere myiza, gukora neza no gukorera abaturage. Uyu muhango witabiriwe n'abayobozi batandukanye mu bya politike n'igisirikari aho babarirwa barimo umunyamabanga uhoraho wa FCM23 Benjamin Mbonimpana na guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga Erasto. Abahuguwe uko ari 395 bongera ubumenyi mu miyoborere, ubuyobozi no gucunga neza ibijyanye n'imirimo ya leta. General Makenga mu ijambo rye yasabye abahawe impamyabumenyi gushyira mu bikorwa ako kanya ibyo bigishijwe, bakabikora mu nyungu z'abaturage gusa. Yagaragaje ko bari abayobozi haribo shingiro ryo kwibohora nyako no kubaka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irambye. Ntihagikenewe amasezerano, ahubwo hakenewe ibikorwa bifatika bigamije inyungu z'abaturage. Abitabiriye amahugurwa yaberaga mu kigo cya Kanombe muri teritwari ya Rucuru bagaragaje ubushake bwo gushyira mu bikorwa ibyo bize, bibanda ku gukorera abaturage, gukorera mu mucyo no kurwanya imigirire mibi. Naho witwa Tibor Nagy yasabye ko abanyekongo b'abatutsi barenganurwa. Tibor Nagy uyu yabaye umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wungirije ushinzwe ubufatanye na Afurika, yagaragaje ko kurenganura abanyekongo b'abatutsi byafasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubona amahoro arambye. Uyu munyapolitiki yatanze ubutumwa hashingiye ku myigaragambyo yahurije abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi i Washington DC tariki ya 20 Mata 2026, basaba ko ubwicanyi bukorerwa abarimo abanyamurenge batuye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo buhagarara. Abanyekongo biganjemo abanyamurenge bagaragaza ko ingabo za RDC z'u Burundi n'imitwe y'abazarendo bikorana, biri kugaba ibikomeye ibitero muri komine ya Minembwe, bigafunga inzira abahatuye banyuramo bajya ku masoko no gushaka izindi serivisi zirimo ubuvuzi. Tariki ya 23 Mata 2026, Nagy yatangaje ko igihe kigeze mu muryango mpuzamahanga wite ku bubabare abanyekongo b'abatutsi bari gucamo, aho guhora wegeka amakosa ku Rwanda mu gihe ibibi bikorwa na leta ya DRC byirengagizwa. Ati ubutabera ku batutsi n'abanyekongo ni ingingo y'ingenzi ikwiye gushakirwa igisubizo kirambye. Abanyekongo b'abatutsi baba muri Amerika basabye umuryango mpuzamahanga ko mu bice birimo Minembwe hakorwa iperereza ryigenga kugira ngo abagize uruhare mu bwicanyi bene wabo bakorerwa babiryozwe n'ubutabera. Turacyari ku makuru afitanye isano n'iki gihugu ndetse n'u Rwanda, ngo byongeye guhurira ku meza y'ibiganiro i Washington. Intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zahuriye mu nama ya 5 y'akanama gashinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano hamaze hafi umwaka asinywe n'ibihugu byombi. Iyo nama yabereye i Washington DC tariki ya 23 Mata 2026, yanitabiriwe
na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, Togo nk'umuhuza mu izina ry'umuryango w'Afurika yunze ubumwe ndetse n'urwego rw'uwo muryango rushinzwe ibikorwa bya buri munsi. Itangazo rihuriweho ryasohowe n'impande zitabiriye iriya nama rivuga ko yasize habaye ishimangira gukomeza inzira y'amahoro no kugabanya umwuka mubi hagati y'impande zombi. Rivuga ko abitabiriye inama baganiriye ku ntambwe imaze guterwa kuva mu nama ziheruka zabaye muri Werurwe 2026, aho impande zombi zatanze raporo ku bikorwa byakozwe mu kugabanya ubushyamirane no kuzamura umutekano ku butaka. Rikomeza rigira riti impande zombi zagaragaje ubushake bwo gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano no kugabanya umwuka mubi hagati yazo hagamijwe amahoro arambye. Qatar iri mu bihugu bifasha mu biganiro yatanze amakuru ku mishyikirano iri gukorwa hagati ya DRC n'umutwe wa FCM 23. Abagize akanama gashinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington bashima uwo muhate, banashimira Ubusuwisi bwakiriye ibi biganiro biheruka. Aba bagaragaje ko ibiganiro bya Doha bifite uruhare rukomeye mu guteza imbere ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro muri rusange. Abitabiriye inama ya Washington kandi bongeye gushimangira ko bagomba gukomeza umurongo kubakira ku byagezweho kugira ngo amahoro arambye agerweho mu burasirazuba bwa RDC no mu karere k'ibiyaga bigari. Leta za DRC n'u Rwanda zanashimiye abafatanyabikorwa barimo Amerika, Qatar, umuryango wa Afurika yunze ubumwe na Togo ku ruhare rwabo mu guteza imbere amahoro n'umutekano muri aka karere. Inama ya gatanu y'u Rwanda na DRC yabaye mu gihe ibiganiro bikomeje hagati y'impande zitandukanye, aho impande zirebwa n'ikibazo zigaragaza icyizere ko inzira y'amahoro ishobora gutanga umusaruro urambye mu gihe izakomeza gushyigikirwa. Amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda yasinywe tariki 27 Kamena 2025 Washington DC. Nubwo ari intambwe imaze guterwa mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro, haracyagaragara ibitaragerwaho by'ingenzi bikomeje gutinza umusaruro wuzuye w'iyo gahunda. Ibi birimo ikibazo cyo gusenya burundu umutwe w'abajenosideri wa FDLR ukorana bya hafi na leta ya Kongo Kinshasa. U Rwanda rwakomeje kugaragaza ko izo nyeshyamba ziteje ikibazo gikomeye ku mutekano warwo, bityo go gukoraho ingamba zarwo z'ubwirinzi nk'uko bisabwa n'amasezerano ya Washington bidashoboka mu gihe uriya mutwe utarasenywa. Kadusimukire muri Pretoria, aho nyuma y'uko General Fanny Masemola yitabye urukiko rw'i Pretoria mu ntangiriro z'iki cyumweru kuwa kane itariki ya 23 Mata, Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko ahagaritswe mu rwego rwo gukumira kugeza igihe urubanza ruzarangirira. Iki cyemezo bivugwa ko cyari gitegerejwe muri Afurika y'Epfo, maze kuwa kane ushize Perezida Cyril Ramaphosa atangaza ko umuyobozi wa polisi ahagaritswe ku mirimo ye kubera ko Fanny Masemola akurikiranyweho icyaha cya ruswa kijyanye n'amasoko ya leta atavugwaho rumwe. Kuri ibi Perezida Cyril yagize ati nkurikije uburemere bw'ibi birego n'uruhare rukomeye komiseri wa polisi y'igihugu agomba kugira mu kurwanya ibyaha, nemeranyije na General Masemola kwaba ahagaritswe mu rwego rwo gukumira kugeza ibibazo bikemutse. Ibi byatangajwe nyuma y'uko General Masemola agishejwe imbere y'urukiko rw'i Pretoria mu ntangiriro z'iki cyumweru nk'uko inkuru dukesha RFI ibivuga. Ni mu gihe urukiko rwafashe icyemezo cyo gusubika uru rubanza, izina rya Fanny Masemola ryakomeje kugaruka cyane mu bitangazamakuru byo muri Afurika y'Epfo kuva yatangira gukurikiranwa mu kwezi gushize, bigateza impaka zerekeye ejo hazaza he nk'umuyobozi wa polisi wa Afurika y'Epfo. Mu mahanga ya kure haravugwa agahenge hagati ya Israel na Hezbollah kongerewe ibyumweru bitatu, dore ingingo ukwiriye kumenya. Donald Trump yatangaje ko Israel na Libanoni byumvikanye kongera igihe cy'agahenge kare hagati yabyo mu gihe cy'ibyumweru bitatu,
akaba hari icyemezo cyafatiwe mu nama yahuje abahagarariye ibihugu byombi yabereye muri White House. Ni mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, Trump yavuze ati inama yagenze neza cyane, yongeraho ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gukorana na Libanoni kugira ngo ziyifashe kurwanya Hezbollah. Atagahenge kari hagati ya Israel na Libanoni kongereho ibyumweru bitatu. Trump yanavuze ko hashobora kuba inama izahuza minisitiri w'intebe wa Israel na perezida wa Libanoni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo itariki yayo itaratangazwa. Tariki ya 16 Mata nibwo hari hemejwe agahenge k'iminsi 10 hagati y'impande zombi, kaburaga iminsi 2 ngo karangire. Ubu kagomba kumara ibyumweru bitatu. Biteganyijwe ko Israel igomba kugumana uburenganzira bwo gufata ingamba zose za ngombwa zo kwirwanaho igihe icyo ari cyo cyose ku bitero byateguwe yegereje cyangwa biri kuba. Bivuze ko mu gihe yabona ko isumbirijwe yemerewe kwirengera. Libanoni nayo ikaba igomba gufata ingamba zifatika zo gukumira Hezbollah n'indi mitwe yitwaje intwaro itari iya leta, ikayibuza gukora ibitero byabangamira Isiraheli. Abarebwa n'ayo masezerano bemera ko inzego z'umutekano za Libanoni arizo zifite inshingano zonyine zo kurinda umutekano w'igihugu. Isiraheli na Libanoni byasabye Amerika gukomeza kuba umuhuza mu biganiro bigamije gukemura ibibazo byose bisigaye. Ibihugu byombi nta mubano wa diplomasi bifitanye, kandi imbere y'ibi biganiro byo ku kwezi, ibiganiro bya nyuma byo ku rwego rwo hejuru byari byarabihuje byabaye mu mwaka w'1993. Reka amakuru havugwa hanze y'u Rwanda tuyasoreze ku byo Trump yatangaje ko atazatera Iran akoresheje intwaro kirimbuzi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko igihugu cye kitazigera gikoresha intwaro kirimbuzi mu gutera igihugu cya Iran, nubwo mbere yari yaravuze amagambo akomeye yerekeye gusenya burundu umuco n'ubuzima by'icyo gihugu. Ibi Trump yabivuze ku mugoroba wo kuwa kane tariki 23 Mata 2026 mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye muri White House. Mu magambo ye, Trump yabashije impamvu Amerika yakoresha intwaro kirimbuzi, kandi ngo hari ubundi buryo busanzwe bwa gisirikare bwamaze guteza ibyangiritse bikomeye ku banzi babo. Ati kuki nakoresha intwaro kirimbuzi kandi twabashije kubatsinda cyane dukoresheje intwaro zisanzwe. Yanashimangiye ko ubwe intwaro kirimbuzi zitagomba na rimwe gukoreshwa n'icyo ari cyo cyose ku isi. Aya magambo aje nyuma y'uko tariki ya 7 Mata Trump yari yavuze amagambo akomeye aho yaburiye ko umuco wose w'igihugu ushobora kurimbuka mu ijoro rimwe. Nyuma y'ayo magambo ariko Amerika yemeye agahenge mu mirwano kari gukurikizwa kugeza ubu mu ntambara irimo Amerika na Israel. Nubwo Vice President wa Amerika J.D. Vance yari aherutse kuvuga ko Amerika ishobora gukoresha intwaro zitigeze zikoreshwa muri iyo ntambara, ubuyobozi bwa White House bwahakanye ko ayo magambo yavugaga ku ntwaro kirimbuzi. Trump yavuze ko intego nyamukuru ya Amerika ari ukureba ko Iran itagira intwaro kirimbuzi zishobora gukoreshwa mu gutera imijyi ya Amerika cyangwa guteza akaga mu burasirazuba bwo hagati. Ku rundi ruhande, Iran yakomeje guhakana ko ishaka gukora intwaro, ndetse na raporo z'umuryango w'abibumbye zikagaragaza ko nta n'ikimenyetso cyihutirwa cyerekana ko Iran yari hafi kubona bombe ya nucleaire mbere y'uko iyi ntambara itangira. Nshuti bakunzi ba Mama Urwa Gasabo TV, mu kanya tubagezaho ibyasohotse mu bitangazamakuru bitandukanye. Reka tubibutse ko agahenge hagati ya Israel na Hezbollah kongereho ibyumweru bitatu. Twagarutse ku ngingo zigenda zigarukwaho. Twanabonye kandi ko Pretoria Perezida Ramaphosa yahagaritse umukuru w'igipolisi ukurikiranyweho ruswa. Nimwe twabonye ku masezerano hagati y'u Rwanda na DRC i Washington. Tukaba twanabonye ko ubuyobozi bwa FCM 23 hari icyiciro cyo gukarishya ubwenge abarwanashyaka cyangwa se abanyamuryango bayo kwabaye. Tiboro Nagi akaba yasabye ko abanyekongo b'abatutsi barenganurwa ijwi ryabo rikumvikana. Ni mu gihe twabonye umusaza wo mu karere ka Rulindo umurenge wa Kisaro avuga ko abangamiwe n'abana be
b'abakobwa bacyura abagabo inzu ye ngo bayihinduye rogi. Ni mu gihe twabonye kandi ko hari gahunda yo gukorera mu Rwanda imodoka z'amashanyarazi. Ibi byose bikaba bigamije kugabanya ibikomoka kuri peteroli bitumizwa hanze ndetse no gutuma habaho ikirere gifite umwuka udahumanye. Kanshimire ekipe tekinike yamfashije kugira ngo dusangire aya makuru yo nakagaruka. Mukomeze kubana natwe ku mbuga zitandukanye zose uko uzizi nyinshi tuziriho. Jye Narishimwe Honore, mukomeze kunogerwa na gahunda twabateguriye.